Majska ogrlica narodne muzičke tradicije donešena je i u Kraljevo. Grad pored Ibra dugi niz godina ugošćuje sve one koji bi da se pohvale rukotvorinama i umotvorinama raznih vrsta. Muzički nadarena deca iz dobrog dela Srbije htela su baš na Fruli da se domognu predivnih vrhova tradicionalne muzičke kulture Srbije. U samom centru grada, nedaleko spomenika Kraljevačkom ratniku, Kraljevačko pozorište je već poodavno mesto okupljanja mladih i perspektivnih frulaša Srbije. 26. maj 2006. godine je vreme okupljanja svih onih koji žele da sačuvaju duhovnost i tradiciju najpopularnijeg narodnog instrumenta u Srbiji, frule. Devojčice i dečaci iz Gornjeg Milanovca, Petrovca na Mlavi, Jabučija, Kruševca i Kraljeva tražili su podršku svojih roditelja. I učitelja. Ali ipak je trebalo probati svoj instrument. Samostalno ili sa drugom. Poštovani posetioci, dragi mladi frulaši, srdačno vas pozdravljam. Kraljevo je svake godine u mesecu maju domaćin više omladinskih manifestacija, kao i što su dečije igre u Ratini, susreti mladih frulaša i evropske igre u centru grada, pa je zato Kraljevo grad mladih. Večeras smo svedoci 6. festivala mladih frulaša Srbije, koji je takmičarskog karaktera. Udruženje frulaša Kraljevo osnovano je 1998. godine i u svom programu rada donelo je odluku da se angažuje na podmlatku frulaša. Okupili smo mlade takmičare i mlade talente i počeli obuku 2000. godine pod nazivom Prva škola mladih frulaša Srbije. Nastupajući organizovano u više mesta u Srbiji, stekli smo priznanja od nadležnih i počeli 2001. godine sa takmičenjima. Pošto je muzička škola Stevan Mokranjac u Kraljevu otvorila odsek obuka frule i starih instrumenta, od prošle školske godine svi mladi frulaši izvode obuku u klasi Srećka Perčevića, vrsnog frulaša i pedagoga. 6. festival su organizovali Udruženje frulaša Kraljevo i Kulturno-prosvetna zajednica opštine Kraljevo uz nesebičnu financijsku i svaku drugu pomoć Udruženja frulaša Srbije sa sedištem u Kruševcu. Takmičarima želim puno uspeha, a vama, poštovani posetioci, da se lepo osjećate slušajući zvuke frule.
tako u Petrovcu smo imali neku folklor petrovački, ja sam se tu upisao i igrao sam, a tu je trebala stara izvorna muzika koja se svirala na fruli i tu su neke dade dolazile iz ranjih sela, svirali, ja sam tu zavoleo u vidu tu frulu, sviru uz njih, ali to nije bilo pravo samo i tako sam zavoleo. draga manifestacija. Ja sam na neki način bio, odnosno potencijalni predlagač u Prislovnici, kad sam ja bio tamo dosta u žiriju, kad je bilo takmičenje frulaša, pa sam rekao, čemu mi, nagrađujemo neko sve stare iste ljude koje ja znam, te frulaše. Dajmo mi nekako da pravimo nešto, da smislimo nešto, da mi uključimo mlad kadar frulaški, da bi to, pa da ih procenimo, poslije ocenimo i da ih napredimo da budu frulaši. I to sam uspeo, to je bio Velja Tanasijević, Zoran Rajičić iz
Prislonice, tako da je ta škola počela prvo da radi ovdje. I meni je mnogo drago, sada ja sam sa oduševljenjem došao tu kad sam čuo da su to ovi mladi.
Drago mi je što sam pozvan pre svega ovako na jednoj ovakvoj manifestaciji, još više dirnut učešćem mladih talenata, budućih talenata koji će verovatno zameniti nas, koji ima nas samo na prste da izbrojite koliko nas ima u Radio Beogradu, da negujemo još uvek izvornu muziku. Znači, predivno je ovo učešće ovih mladih talenata ovde. Postoji u Kraljevu škola frulaša, mada su došli talenti iz ostalih mesta i trebalo je još više. Treba ovakva jedna manifestacija, treba da sigurno okupi jedno možda i 100-ak frulaša.
Ovih godina se skupila grupa ljudi koja zdušno, sa ljubavlju i sa dobrim razlogom, sa potencijalima koji obećavaju, daju doprinos da Frula više zaživi međunarodnom muzikom u Srbiji, da se više omasovi među omladinom i da jednostavno našu kulturu preko Frule nekako malo bolje, kvalitetnije i na lepši način predstavimo pre svega našim ljudima ovde u Srbiji, a i onima koji se interesuju vani, pa će to biti doprinos više i nama podstrek da tako radimo i u buduće.
ja uzela, kupili su kad su bili u Brislanici, neku malu frulicu. Ja sam tad počela sviram i onda sam počela stvarno da učim, da sviram i sviram isto u muzičkoj školi flautu. Flautu, koliko ima sličnosti između flaute i frule? Velika razlika.
Eto, ja sam htjela kao mala sviram violinu, međutim ovo kao krula je više ženski instrument, šta znam, mada je i muški, nebitno. I on kaže ajde. I uzmem i odmah sam ja zavolila čim sam to uzela da sviram u ruke. Znači, instrument je super.
Tročlani žiri u sastavu Aleksandra Miletić, magistar muzike i predsjednik žirija, Srećko Gvozdenović, muzički urednik Radio Kraljeva i Rade Košanin, majstor frule, jednoglasno su doneli odluke o nagrađenim mladim frulašima. Prema odluci žirija, u kategoriji mlađih juniora podeljene su 3 nagrade. 3. mesto osvojio je Nikola Đokić iz Kragujevca, 2. mesto pripalo je Slađani Cvejić iz Brusa, dok je pobedničko mesto među najmlađim frulašima osvojio Borko Dimitrijević iz Petrovca na Mlavi. U kategoriji starijih juniora od 12 do 18 godina, prema odluci žirija 3. mesto osvojila je Biljana Milićević iz Jabučja kod Lajkovca, 2. mesto zaslužio je Andreja Trajkovski iz Aranđelovca, dok je titulu prve frule Srbije 6. festivala mladih frulaša Srbije poneo Miloš Tomić iz Gornjeg Milanovca. Koliko godina sviraš frulu? 2 godine. I kako si došao na ideju da baš frula bude instrument kojim ćeš da se baviš? To je sasvim slučajno. Kupio sam na vašaru frulu. Svidio mi se taj zvuk. Kaži mi, da li ideš u muzičku školu ili se baviš privatno ili imaš posebnog majstora frule koji te obučava? Idem u muzičku školu, Stojan Petranac. Kaži mi još na koliko festivala si do sada nastupao? Stupao sam u Prislonici, u Zaječaru. Ali ovo prva nagrada koju si osvojio ili si ranije godine osvojio nagradu? Ranije sam osvojio, prošle godine sam osvojio 2. mesto. U kategoriji duet frula prema mišljenju žirija nagrađeni su Slađan Cvejić i Miloš Tomić za osvojeno 3. mesto, sestre Biljana i Jelena Milićević za osvojeno 2. mesto i brat i sestra Slađan i Slađana Cvejić za 1. mesto kao najbolji duet frula festivala. Posebna čast pripala je Udruženju frulaša Srbije da istaknutom umetniku i frulašu Tihomiru Paunoviću dodeli povelju za životno delo u oblasti narodne muzike Srbije. Dobijeno od ljudi koji su poklonitelji frule, ja sam taj isto koji sam tu frulu obožavao i od nje živeo ispod nje. I sada ova nagrada bi se još draža, jer tih ljudi koji ja najviše obožavao, veliko bit sam dobio. Predivan je i žiri koji je sasvim korektno odabrao i dao još više podstreka onim ostalim da se izbore za jer svi su bili maltene podjednaki. Znači, divno je, tako da ja sam presrećan što sam pozvan od organizatora, od jednog Radeta i drugog Radeta i Košanina i Novakovića i tako organizatora, i nadam se da će to biti tradicionalno i da to stvarno uzme maha, da negujemo izvornu muziku i dalje, jer to je naš duhovna naša kultura, ne sme da se izgubi. Živeli 100 godina! 103. Dobila je frula, dobili smo i mi. Festival je upravo prilika da to i dokažemo i pokažemo. I na našu radost i radost svih učesnika ovog festivala, deca su najviše dobila, bilo ih je mnogo više nego prošle godine, tradicionalno, i mi smo kao organizatori svi zaista zadovoljni.
a Boga mi treba se potruditi za sledeću godinu da sve to još više osvetlamo obraz, da tu decu dočekamo još bolje, lepše, da ih dočekamo kao pravi domaćini i da oni shvate da mi stojimo iza njih. Oni su mladi, nejaki, nemoćni, a mi kao stari vukovi u oblasti frulaškog muziciranja treba da budemo iza njih, da im pomognemo, da ih ovako nagradimo, a oni da naslede jednostavno ono što smo mi radili godinama unazad. To je valjda tako prirodno. Ova Srbija je bogata sa tim frulaškim potencijalom. Ovo je samo jedan primjer da smo u pravu za tako nešto i treba se potruditi. Znači, instrument je super.
Tročlani žiri u sastavu Aleksandra Miletić, magistar muzike i predsjednik žirija, Srećko Gvozdenović, muzički urednik Radio Kraljeva i Rade Košanin, majstor frule, jednoglasno su doneli odluke o nagrađenim mladim frulašima. Prema odluci žirija, u kategoriji mlađih juniora podeljene su 3 nagrade. 3. mesto osvojio je Nikola Đokić iz Kragujevca, 2. mesto pripalo je Slađani Cvejić iz Brusa, dok je pobedničko mesto među najmlađim frulašima osvojio Borko Dimitrijević iz Petrovca na Mlavi. U kategoriji starijih juniora od 12 do 18 godina, prema odluci žirija 3. mesto osvojila je Biljana Milićević iz Jabučja kod Lajkovca, 2. mesto zaslužio je Andreja Trajkovski iz Aranđelovca, dok je titulu prve frule Srbije 6. festivala mladih frulaša Srbije poneo Miloš Tomić iz Gornjeg Milanovca. Koliko godina sviraš frulu? 2 godine sviram. I kako si došao na ideju da baš frula bude instrument kojim ćeš da se baviš? To je sasvim slučajno. Kupio sam na vašaru frulu. Svidio mi se taj zvuk. Kaži mi, da li ideš u muzičku školu ili se baviš privatno ili imaš posebnog majstora frule koji te obučava? Idem u muzičku školu, Stejan Kranac. Kaži mi još na koliko festivala si do sada nastupao? Stupao sam u Prislonici, u Zaječaru. Ali ovo prva nagrada koju si osvojio ili si ranije godine osvojio nagradu? Ranije sam osvojio ove, prošle godine sam osvojio 2. mesto. U kategoriji duet frula prema mišljenju žirija nagrađeni su Slađan Cvejić i Miloš Tomić za osvojeno 3. mesto, sestre Biljana i Jelena Milićević za osvojeno 2. mesto i brat i sestra Slađan i Slađana Cvejić za 1. mesto kao najbolji duet frula festivala. Posebna čast pripala je Udruženju frulaša Srbije da istaknutom umetniku i frulašu Tihomiru Paunoviću dodeli povelju za životno delo u oblasti narodne muzike Srbije. Dobijeno od ljudi koji su poklonitelji frule, ja sam taj isto koji sam tu frulu obožavao i od nje živeo ispod mješta. I sada ova nagrada bit će još draža, jer od tih ljudi koji ja najviše obožavam, veliko bit sam ljudi. Predivan je i žiri koji je sasvim korektno odabrao i dao još više podstreka onim ostalim da se izbore za jer svi su bili maltene podjednaki. Znači, divno je, tako da ja sam presrećan što sam pozvan od organizatora, od jednog Radeta i drugog Radeta i Košanina i Novakovića i tako organizatora, i nadam se da će to biti tradicionalno i da to stvarno uzme maha, da negujemo izvornu muziku i dalje, jer to je naš duhovna naša kultura, ne sme da se izgubi. Živeli 100 godina! 103. Dobila je frula, dobili smo i mi. Festival je upravo prilika da to i dokažemo i pokažemo. I na našu radost i radost svih učesnika ovog festivala, deca su najviše dobila, bilo ih je mnogo više nego prošle godine, tradicionalno, i mi smo kao organizatori svi zaista zadovoljni.
a Boga mi treba se potruditi za sljedeću godinu da sve to još više osvetlamo obraz, da tu decu dočekamo još bolje, lepše, da ih dočekamo kao pravi domaćini i da oni shvate da mi stojimo iza njih. Oni su mladi, nejaki, nemoćni, a mi kao stari vukovi u oblasti frulaškog muziciranja treba da budemo iza njih, da im pomognemo, da ih ovako nagradimo, a oni da naslede jednostavno ono što smo mi radili godinama unazad. To je valjda tako prirodno. Ova Srbija je bogata sa tim frulaškim potencijalom. Ovo je samo jedan primjer da smo u pravu za tako nešto i treba se potruditi.